insanlar 1252 yıl Oktyabr'ında bu dünya hukuk Rusya armiyası Beysin devlet tuğan Ukrayna'nı basıp alıp onu torba ettirgen tiyina. Mine bu paralel benim başıma geldi. Bu da çulay bizim kuzaldığımızda bugün bütün dünya kuzaldığında kazandı basıp alıdan başlangan basıp alıp yağı Ukrayna'ya varıp döküldü. Eğer Ukrayna tiyişli cevap vermezse bu bütün dünyaya zeyilirgen mümkün. Onlara hemen yer dikmeyin. Rusya, Rus halkı Putin'den direkt kutulsağlıydı. Amin. Onun mekirli, onun yılansız, onun yünsüz kişinin Rusya tarihinde padişahının bulganı yok. Rusya'nın zimirler kınları yakınaya bizim. Şunun için bizden varlıklı sizdir. İş Tatar mı? Türk Tatar mı? Mektebimizde, bizimizin çarşılarımızda, bizimizin edebiyatımızda, bizimizin edebimizde, bizimizin dinimizde varlıkını her vakit sizdirip durmak gerek. Hatır ki o bizim tarihini iske alı. 1552 yılın Oktyabr'ında tigizsiz kıraşta Kazan Hanlığı'nın başkalası Kazan şehri Yavuz İvan Kaskari bilen alındı. Bütün yerler kırıldı, yükka çıkarıldı, hatın kızlar meskerelendi. Biz de hatırlıyoruz. Hem şu gününü, kaygı gününü, sabır gününü birge jıyılabız iken, demek bizden eli hatırımız jıyılmalı. En mühimi özümüzün balalarını milli ruhta Tatar bulup terbiyelevde bir bulayımın en tip buluş. Balkıp çıkaşan o Tatar ile bir kaşanda sünmesi için balkıp çıkaşan bizim halkımız, bizim milletimiz. Biz istan bugün hatır günü bir dige karamastan biz bunda bugün. Yaşasın Tatar milleti, yaşasın İslam dini. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. 1552 yılda başlanan soğuş bugün günde de to'xtalmay. Onun fakat o'zgardi rivojlari gina. Kılıç bilen bolsa hazır indi türmelerge oturttu bilen sözümni siylamav, devletin indidir marionet işini itip yasav bilen, hem degen mekteplerimizni bitiru bilen, din kitaplarını tiyular bilen, hem başka türlü yollar bilen bara cemaat. Bu to'xtalmadı, hem to'xtamay negadir. Hem indi biz o'zimizning kelajagimiz, o'zimizning irigimiz için kurashni davom ettirga tegish bo'lamiz. Allah rizolig'i için. Eğer adam balası özünün uzanındaki facianı anlamasa, onun bütün kirenliği bilen, kuvveti bilen duymasa, ul halkta ümit yok. Ul halkının geleceği yok. Tatarның әлі мынтек hareketi bulganğına, Tatarның бар etик siyasi milli hareketi bulganğına millet bulara yaşay, hem oğa tabada yaşayacak. Yaşa Tatar, miskin bulup öger, büyük bulup yaşasın jirde. Anısla sina suklansın da, şulay yaşavga söyleyicide. 464 yıl öttüm. Ama lekin Allah'a şükür, Xudoga şükür demetirge gerek. Elimiz Tatar bulup kaldık, telimiz var, ilimiz var, jerimiz var. Bir yaktan faciga olsa da ikinci yaktan özümüzün barlığımızı kürsete alırlık derecede elimizinden. Minnihanovga aytasim kele, bir yaktan Xitoy getirip kızsa, ikinci yakta yakandan Moskvalar olsa, kimga tayanırsın ağay? Kim bilen şu halkında bulmasa maydanda, utlarga kirege, amburazuraga taşlanıga biz bulmasak, kimge dayanırsın ağay? Eskuzun ağına kaçıp kıtıla almazsın. Senin bu sportların, oynavlarını alır, tez unuturlar. Şuna göre emanet etip aytamiz. Azatlık. Şehitlerin ruhlarına dua kılırga keldik. Onların ruhlarını şad etsen idi ya Allah. Bizning milletimizni birleştir. Dinin tiresinde, hakikatte ya Allah Rabbil Alemin. Biz şuna bir ayırma alganda mında Tatarstanda yaşayan Tatarlarda mına bizim yetakçiligimiz var, bizim kışaymilerimiz var, millihanlarımız var. Onlar işler deyip nişiktir saklar şu milliligimizni, ama milliligimizni saklar uğruna onlar millik jiyirlar özlerine. Hem şu millikni jiyirlar, bugünkü günde onların maksatları neydi? Şu millikni olmasınlar, saklap kaldırıga. Şu millikni öz kolunda kaldırı için onlar hatta milletimizni, telimizni unuturga riza.
Шулай булгач, без кемгә ышанырга тиеш бүгенге көндә? Шушы җитәкчелеккә без ышанырга хокукыбыз бармы? Мин исән калмыйм бер үзем генә. Сезнең белән бергә генә исән була алам мин. 1552 елны без дәүләтне югалтқан булсак, 21 гасырда без милләтне югалту куркынычы алдында торабыз җәмәгать. Без татарлар Россия тарафыннан басып алынган халык, яулап алынган халык. Һәм біз деколонизация таләп итәбез. Һаманда судка килеп безне милли хәрәкәтне аяктан чыгарышын бер суттан икенче сутка менә шушы хәтер көннәрен, шушы республика көннәрен үткәргән өчен без һаманда суд диясыннан чыкмыйбыз. Менә бүген дә шушы администрация рөхсәт бирде. 4 пункттан торган шушы көнне бүген үткәрү буенча. Имеш анда Татар дәүләте турында сөйләргә ярамый. Үзенең башта рөхсәт бирде. Инде бер көн 15 сәгать калгачтан безгә хәбәр килә. Имеш монда ярамый. Үткәрергә, искә алырга Татарның дәүләте булганы турында. Ничек кенә булмасын җиңелсәк тә без көрәштек. Татарның көч вә куәт көне, каһарманлык көне. Шуңа күрә минем зур тәкъдимем бар. Хәтер көнен без әйдәгез хәтер көне дип бергә Татарның каһарманлык көне дип тә игълан итәләр. Ягъни бу безнең мискинлек көне генә түгел. Бу безнең горурлык көне. 1952 елда ничек булган тактикасы, стратегиясе? Мәскәүнең бер нәрсәсе үзгәрмәде. Фақат алымнары гына, формасы гына үзгәрә. Ничек итеп татарны бетерергә курс алган, шул кирәк уланы бетереп бара. Телне сакларга түгел, туган телдә яшәргә кирәк. Һәм әнә соң түгел, безнең ничек булган халык ара-аралар шул теле, татар теле. И это очень важно, я всегда об этом говорю, я не могу сказать об этом сегодня, сохранять свой родной язык. Вы знаете, что очень много проблем с 2017 года у нас и в Казани, в Татарстане, и не только в Казани, а во всей России, есть проблемы с сохранением родного языка. Есть люди, которые не хотят, чтобы люди сохраняли свой родной язык. А язык — это часть человека, это часть культуры. Язык — это чрезвычайно важная вещь.